Haya basi, uyu nguyu muri kumva ni MC Nova Detox namba honor ya Master Papa wemba muzee wa kazi. Bibutsa ko mugomba gukora subscribe, like, share and comment. Ibisanzwe rero tugiye kujya tubakubita ikintu bita amakuru. Hano ntago muzongera kubura ikintu bita amakuru. Ni new update buri munsi. Ikiganiro gishyashya buri munsi tugomba kuhatwika nk'ibisanzwe. Mukore subscribe, aka ni akantu keza nk'ibisanzwe. Ni umuhungu wanyu MC Nova Detox namba honor ya Master Papa wemba muzee wa kazi. Ubwo inkuru tugiye guheraho ni iyi ngiyi. Umutesi Leah witabiriye Miss Rwanda y'umwaka wa 2020 akaba ari no muri Kigali Protocol. Uyu mukobwa bakaba bamutereye ivi. Iyo ni inkuru ya mbere. Bruce Melody yasohoye indirimbo irimo umukobwa w'icyamamare cyane bita Shaddy mu Rwanda, utwika kuri Instagram cyane no mu zindi mbuga nyinshi cyane aratwika. Inkuru irambuye turaza kuyibakubita mu kanya. Mu yandi makuru nuko Angel Di Maria yasabye umugabo bita Lionel Messi kuba yasabye Neymar kuba yaha Messi nimero 10, we akamuhereza 11 yambaraga. Dukomeza ubwo Bruce Melody yarari aho bita Belgique, yahuriye n'umunyarwenya bita Kigingi. Uraza kumenya ijambo yaba yaramubwiye ngo ry'agatangaza. Umukobwa wanyu cyangwa umwana wanyu mwikundira cyane bita Bwenge nawe ndaza kubakubita inkuru yuko ubwenge bwiwe bwamuhagarikije noneho mu masomo. Itari nibanga ndikumva ari muri batatu gutyo, babiri ba mbere. Inkuru irambuye ni mukanye. This is your boy MC Nova Detox. Nk'ibisanzwe rero mukomeze mukora subscribe, like, share and comment. Ni wa muhungu wanyu nyine, nta kindi nababwira. Tutangire kuri ino nkuru y'umukobwa bita Leah. Umukobwa witwa Leah Umutesi witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda yaterewe ivi. Ubu ngubu akaba agiye kubona umusheri. Umukobwa bita Leah rero muhatamuzi yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda, akaba ari no mu bakobwa bahagarariye Kigali Protocol. Akaba akora wese utanga igitekerezo cyo kuba bashinga Kigali Protocol, bakajya bafasha abantu mu gutegura ibirori cyangwa mu kubaseva ibintu nk'ibyo byo kubafasha. Inkuru ya kabiri rero ngiye kubakurikizaho inkuru y'ibivugwa mu Burundi. Uyu munsi ku itariki 16 nibwo hagaragaye bwa mbere ifoto y'umugabo bita Big Fizzo wakoranye indirimbo na Platini bita Kamwe mu minsi nk'itatu ishize, ari kumwe n'umugabo bita Sat B cyangwa muzi nka Satura Amabafure. Kuri ibintu rero abarundi bari kuvuga ko bitangaje kuri bo. Kimwe mu bintu abarundi benshi cyane abakunzi b'umuziki ndundi batari biteze kuri uku kubonana kwa Sat B ndetse na Big Fizzo. Biri kuvuga ko bigiye kuzamura umuziki wa Burundi, bikaba byagera no ku muziki mpuzamahanga, bigatuma byakomera. Inkuru noneho ikurikiyeho bihibutsa ko mukomeza no gukora subscribe ku kantu keza. Izi ni intangiriro zo kubakubita amwe mu makuru agiye kujya ahora atambuka hano kuri akantu keza. Umukobwa wanyu Bwenge rero nawe ubwejo ku itariki 15 bafataga amanota, twanyarukiye aho yiga dusanga bari gutanga biroti. Twahageze bamaze guhamagara uwa mbere, tugiye kubona bahamagaye wa kabiri dusanga ni Irisa Ineza Kelvin
muzi cyane nka Bwenge kuri Kigali Youth, akaba nawe yabaye uwa kabiri. Akaba avuga ko abikesha ubwenge ndetse akaba abikesha no kugira ngo akomeze gukora cyane kugira ngo hatazagira abanyeshuri bamuseka ko ibintu akina muri komedi bitazamutwara ubwenge. Amakuru yandi dukomerezaho ni ay'umusore ukina muri ekipe ya Paris Saint-Germain bita Angel Di Maria. Angel Di Maria ati nasabye Neymar gufata nimero 11 nambaraga muri PSG, hanyuma agaha nimero 10 Messi. Ntekereza ko nimero 10 ari umukinnyi mwiza ku isi kandi Messi niwe wa mbere. Mu bigaragara ko Angel Di Maria ari umufana w'umukinnyi bakinana ari we Lionel Messi. Iyo niyo nkuru yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram. Dukomeze. Igihangange Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda dufite, yasohoye indirimbo ayishyira hanze, indirimbo yatangaje abantu benshi cyane, irimo n'umukobwa w'icyamamare bita Shadibu. Iyo ndirimbo rero irimo iraca ibintu muri ino Kigali. Niyo ndirimbo ifite izina riryoheye amatwi kandi izina riri gukurura abantu. Iryo zina rero nanjye ngiye kurigira ibanga kuri mwebwe ndetse n'abandi bose bari kumva ino interview cyangwa bari kumva ano makuru ndi kugenda mbagezaho. Ikindi kintu nagenda nababwiye ni uko igitaramo cya Trapish kiri kuba muri iri joro kuri Canal Olympia ku Irebero. Umuhanzi Kenny Solo yagaragaye kuri stage, abantu bose bakishima bagatera akaruru kameze nk'icyo bita impundu mu muco wa Kinyarwanda. Thank you very much. Aka ni akantu keza, umuhungu wanyu MC Nova. Nibigenda neza aka kazi nzagashobora. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Your boy MC Nova Detox.